Sinibingelele nonke babukele emakhaya igama nguSimangaliso ngokwamtshali uMagalela Gase njengengonyama uLinda Mkhondo Nzelenduna uMasi avutshele echobeni uKhondlo uGebisa babukele emakhaya bayebeshoke nabaziyo bathi nenkosi ayiqedwa namhlanje isiyithimba lesikhiphani eMtshezi sila Escort eMtshezi edrobheni la esibizwe khona iMK Party umkhonto wesizwe la khona kule program yetiyelo gogo basemtshezi babukele emakhaya sizocela nje umfowethu Makuyi ukuthi asithathe asibeke ukuthi kwenzakalani la namhlanje ngoba umcimbi wakhona namhlanje ubukeka ngathi uthe ukuhluka kunowezinye insuku kodwa ke before ngimveze babukele emakhaya niyalazi udaba kuthiwa kubamba ezingelayo bafowethu siyacela ukuthi ni subscribe ni share ni comment ni like ipage lethu na ku YouTube kanjalo bafowethu ngaphandle kwenu asilutho bafowethu siboke kakhulu ke nakulaba abakwazile ukuthi besibuyisele ngama inbox besibongela ukuthi umsebenzi wethu umuhle kakhulu futhi bayawuthokozela Escort eMtshezi siyabonga kakhulu ngathi ningaqhubeka no support enjalo ake singapholisi maseko ke baba Makuyi awusithathe usibeke manje ngamfowethu sibingelele your channel on YouTube and other media of I would say social media platforms yes la khona utholakala khona uComrade uMakuyi lo ola enkosela ngalibalele oyilunga nje lomkhonto wesizwe Comrade I mean Baba Mantshinga nakuze ngithi Comrade Mantshinga Baba Mantshinga sihlangene la enkosela ngalibalele kumhla ka2 kuDisemba umholo wokugcina lo ogogo behola kunyaka ka2025 kusiko ke kuthina basinthi saqala le program unyaka wesibili le program sirana sikwenzile last year kwangekho kodwa ezingene njengaleli kulonyaka esikona sekunyuke kakhulu sinalento ethi umkhonto wesizwe ngoDisember 16 usuke uqeda unyaka so ogogo ngenxa ukuthi bahola ngomhla ka2 sithe ngcono senze i-pre-birthday celebration nabo ukuze nabo babe ne-taste yokuthi celebration umkhonto wesizwe iyini into esenzile ke comrade I mean Baba Mantshinga silande oza kwethu kumkhonto wesizwe kumbe inkokheli zethu kwi-provincial level and national silande upresident we-youth league uComrade uQiniso Cibane ukhona la ulale Escort ambonile ama-comrades ufikile kusene entatha wanogogo namanje usekhona salanda uComrade uKhathaza usibonile Ngubane oyilunga le provincial detachment umkhonto wesizwe bayingxenye yale program sikhona ke nathi as ubuholi besikhashana kwinkosila ngalibalele sub region akhona amawadi bukhona even ubuholi benkosila bothukela region oblidwa uComrade uChonco benoComrade uZweli so ke ngamafuphi i-pre-birthday celebration umkhonto wesizwe kodwa asikuthathi sikubeke eceleni ukuthi sinento esenza njalo ngenyanga le kufakela ogogo itiye nokubafakela izitulo nokubapha ama sandwich so nakho ke kuseni sikwenzile lokho sawanikezela even amabhayi nezikipa izikipa zomkhonto ke zincane abantu bomkhonto baningi kakhulu akufani nakwamanye ama political parties la khona uthola ukuthi izikipa baningi kakhulu but abantu bancane kithi kuphela izikipa besiphethe izikipa ezu500 sekuseni zaphela iprogram ke yethu ayikakapheli Baba Mantshinga silindele ama members ead hoc committee lapha eParliament uComrade uShongwe uComrade uSibonele Nomvalo basendleleni into ezokwenzeka bazothuma befika sihambele itolo la ku Harding Street naserenke sikhipha izikipa sikhipha amabhayi kumalungu omkhonto wesizwe nakubathandi bomkhonto wesizwe sep 2026 umkhonto wesizwe uthe ungekho emandleni waqhamuka nento nje ebeka ethinte inhliziyo zabantu iprogram yetiye nathi bekuyindlela ukuthi ibonakalise ukuthi siyawukhathalela umphakathi uma sesingangena emandleni singenza okungaphe kwalokho so siyagqugquzela kumphakathi ukuthi kwase 2026 awuqinisekise ukuthi ukhetha ama candidates right ngoba even iprocess yokukhethwa kwama candidates izodedelela umphakathi sithi umphakathi wasenkosila ngalibaleke mawadi awu24 awukhetha abantu
ozoba proud ngabo uphinde futhi ukwazi ukuthi badrowe ilokhuzana inamba zabantu abazowavotela but sifuna ukuqinisekisa umphakathi waseNkosila ngalibalele ukuthi umkhandlu iNkosila ngalibalele ngo-2026 sidlulela ku-2027 uzobe uphethe umkhonto wesizwe ngaphandle kokubambisana namanye amaqembu. Gwaza Mkhonto, gwaza. Igama lami ngusibonile wakangubana owaziwa kakhulu ngelika Khathaza. Ngiu provincial mobilizer la KZN. Okusho ukuthi njengoba silapha nje uthukela region specifically kule sub region le yeNkosila ngalibalele sizo supporta lapha umsebenzi omuhle lokho waqalwa umfowethu ucomrade wethu uMakuyi last year. Lokho ubambe njalo akapheli umoya iprogram enhle umsebenzi omuhle lapho abona khona kunesidingo ukuthi asize abantu abadala abasuke bezohola impesheni ngoba bafika ekseni la kakhulu kusasemakhaza wabafica behleli phansi kosemende phekwa makhathuni wayesebona ukuthi ngcono ke enze into efana nale sizoyiqhuquzela ke iprogram noma uhlelo lwakhe lokho aqala last year ukuthi yena angapheli umoya aqhubeke njalo asize abantu abadala ngoba vele umkhonto wabantu wakubeka kwacaca lokho umongameli wathi lenhlangano le izothatha imandate from abantu not ukuthi yena abantu iyona ezotshela abantu ukuthi kuzokwenzakalani ukuyisondeza ke kubantu ama program afana nalawo ukuthi yena ibe visible ngosizo elwenzayo kubantu nokuyikhona okubaluleke kakhulu ke njengoba umuntu wonke azi ukuthi next year November kuyiwa kuma local government elections invisibility yethu siwumkhonto wesizwe kuseseyikho part of icampaign ukuthi yena abantu babone ukuthi umkhonto wesizwe kumele mabe unikeze ithuba lokuthi ubuse noma uthole izintambo zokuphatha umbuso ngoba kukhulu okuhle oyokwenza ukwenzele bona uma ususemandleni okuphatha izintambo zombuso kugqugquzela ke in a way ukuthi yena abantu babone ukuthi ngempela le inhlangano ebakhathalela abantu bakuba bamnyama bonke kungasali ngisho eyodwa iVD la eNkosila ngalibalele siyacela kubalekile ukuthi babone kubafanele ukuthi bavotele umkhonto wesizwe. Angibonga kakhulu umsasazi lo khulumayo uWiseman wakangobese uDeputy Secretary wesifunda sala othukela ngicelwe iregion yala othukela ukuthi ngikhulume egameni layo nasebantwini bonke basothukela abangabumkhonto wesizwe nabathandi bomkhonto wesizwe. Okokuqala nje singasho ukuthi la njoba sila namhlanje sine program ngaphansi komkhonto wesizwe eya endoswa umongameli wezwe umongameli weMK ubaba uNcamalala owathi le program ufisa ukuthi kube iprogram eyenziwayo ingapheli ngoba ikhulumisa ubuntu. Manje ke sine project ke ebizwa ngokuthiwa iTiyologogo baseMtshezi eseyisabalaleke nokho ama region amaningi kodwa yaqalwa la eMtshezi. Namhlanje ke usuku olukhulu kakhulu ngoba umkhonto wesizwe uthatha isinqumo la uthukela ekakhulukazi nala ilanga libalele ngokubambisana nelanga libalele isub region ukuthi kulo nyaka ka2025 njengoba sivala unyaka sinikezele senze lento okuthiwa i-early Christmas to elderly people ukuthi sikhombise ogogo bethu ukuthi siyabathanda. Sase sithatha ke isinqumo sokuthi ke sokwenza into ethanda ukuthi yehluke kulo December njengoba unyaka uvalwa ukuthi ogogo namhlanje sizoletha ubuholi bethu ophezulu kwizinga lesifundazwe. Sibonile ukuthi ukhona uSibongile Ngubane owaziwa kakhulu ngokhathaza lapha kulezi stories kamabona kude ukanye nathi la njengamanje esikhathini esigango 10 minutes kusuka manje
kuzamalungu eParliament aqhamuka kwisishayamthetho sikazwelonke uComrade uNomvalo noComrade uShongwe nabo abathunyiwe abazile la egameni likaNcamalala ukuzoqinisekisa kogogo basemtshezi ukuthi lokhu Ncamalala athembisa ngalesikhathi ethi ngomhla ka16 December 2023 usesungula umkhonto wesizwe uzovotela umkhonto wesizwe ufuna ukuthi abantu bamlandele kukhululwe izwe nabo ke bazoqinisa lokho abaholi bethu ukuthi namanje uNcamalala usamile kuloko ukuthi izwe lela lilungiswe le enye inkinga yethu driver le program esikuyona ukuthi ogogo phambilini babekade beholele endaweni zabo emakhaya manje sakubuka njengomkhonto wesizwe ukuthi kuloku kuqale lenkinga yokuthi ogogo sebeholiswe emtshezi sase siba neproblem ke manje yokuthi ogogo bafika la balambe bahlale la kushaya isikhathi eside abanye banoshukela banezifo ehlukahlukene waseka siqala le program ukuthi wana benzelwe itiye mabefika ekseni ngoba le program sayiqala kusebusika sabenzela itiye sabanikeza ingubo zokwembatha babekelwa izitulo mabefika njengoba ubabona nje emsasazi lapha bahlele ezitulweni ukuze bakwazi ukuthi bafudumale bakwazi ukuthi beqeda ukuhola noma esalindile umuntu akwazi ukuthi alinde kahle angazawe phansi so ke lo hlelo silishayela ihlombe kakhulu sibonge no project coordinator walo umnumzane uMakuyi uComrade wethu okuyena umgqugquzeli kakhulu wale project ohamba phambili thina njenge leadership ye region sisemva kwakhe siyameseka futhi siyaqiniseka ukuthi abantu basemtshezi sizoqhubeka lelitiye lizoqhubeka lizodlodlobala liye phezulu kulokuthi liphele ogogo basemtshezi nezakhamuzi zonke azazi ukuthi le project yabusiso uNcamalala izoqhubeka isoze yaphela angithathe leli thuba ke ngibingelele lo khulumayo uMandla wakwaZulu usihlalo wePCC uthukela lonke region simenyiwe nathi iMK la ekutheni sizoba ingxenye yokuba supporta kule program yabo yetiye bekuvalwa ke unyaka namhlanje belenza itiye thina ke njenge PCC sikhonela ke uzo supporta sibe ngemva kwabo ngoba nathi siyingxenye yeMK si Alliance manje sithe aso celebrate ke kanye nabo kule program yabo yetiye yokuvala unyaka yogogo bayenza nyanga zonke ibe impumelelo kodwa namhlanje ke bameme zonke ama stakeholders inhlangano khona edlelana nabo ekutheni bazogubha ke lolusuku la namhlanje bekusikwa nekhekhe nje ekseni lo gogo bebongwa ukuba ingxenye yalolu hlelo since laqala luze liphethe unyaka nathi ke siPCC la kule region sithe asizoba ingxenye ke yokuba support wamuhle kakhulu umbuzo singathi nje bonke abantu baseNkosilanga libalele uthukela lonke socela ukuthi ke bavotele umkhonto wesizwe ngoba iyona inhlangano ebanakekelayo isebusika isukinabo ogogo ibenzela itiye ibanikezela nengubo zokuthi befudumale manje sothi nje cha ngoba ukhetho selisemome abaphume bonkeke ngobuningi babo bevotela umkhonto wesizwe ngoba ayikho inhlangano enakelela abantu base South Africa ngaphandle komkhonto wesizwe no ngibingelele mfowethu okhulumayo uNdumiso wakwaNdlovu isibongo usihlalo wabantu abasha kwaZulu Natal no mfowethu engifuna nje ukusho kwabantu basemtshezi ukuthi isikhathi sesifikile zonke inhlangano zike zabakhona more especially engizokhuluma ngayo ile yakwaGogo ke yanika abantu ithemba ekuyinhlangano eyakhipha abantu eGibhithe kodwa umkhonto wesizwe uzobafaka eKenani siyazi ukuthi abantu balithola ithuba lokuthi bakhishwe eGibhithe and ngokukhishwa kwabe eGibhithe bayitshela ukuthi sebekhululekile kanti okwakubalekile kwakuyizwe lesethembiso leli umkhonto wesizwe lizothatha khona abantu basemtshezi bafake khona ngoba konke kungenzeka ukuthi sasigqilaziwe sesisukile egqilazweni akupheleli lapho sifuna izwe lesethembiso whereby sasithenjiswe ukuthi sizothola amanzi mahala whereby sasithenjiswe ukuthi sizonikwa ugesi mahala imfundo yabantwana izoba mahala
yonke into iyobuyelwa kwabantu enjengomhlaba ukuze sizokwazi ukuthi sizi-emancipate empilweni yethu ngoba ngaphandle komhlaba asiyilutho. Noma ufuna ukutshala noma ufuna ukukhanda indlu uyikhandela abantwana bakho udinga umhlaba. So ngizotshela nje abantu basemtshezi ukuthi ixesha selifikile ngokufika kwethu la njengamalungu omkhonto wesizwe sizobatshela ukuthi sizonithatha-ke manje senifake eKenani. Siyazi ukuthi nakhishwe eGibhithe kodwa-ke sesisendleleni eya ezweni lesethembiso whereby each and every person will be emancipated empilweni yakhe. No bantu basemtshezi angisafuni ukuthi ngilanda kakhulu. Umkhonto wesizwe is the only organization eyophakama on behalf of abantu abamnyama. Umkhonto wesizwe iyona organization ezobuyisa isithunzi sabantu basemtshezi ngoba abantu basemtshezi bacindezeleke kakhulu into an extent ukuthi abanqeni ukuthi basweliswa amanzi okweyenye yezinto ekuyisiko impilo lomuntu lokuthi umuntu kufanele abe namanzi ukuze akwazi ukuphila. So abantu basemtshezi ixesha lifikile sesiyafika eKenani. No angibonge ngibingelele okhulumayo uqiniso kaCibane umongameli abantu abasha weMK. Sila namhlanje eScourt eMtshezi sizoletha isithunzi kwabantu bakithi siyi-MK party siwuphiko lwentsha. What do I mean manje sizoletha isithunzi? Ngisho ukuthi uzokubuka ukuthi abelungu if behola impesheni izalukwazi zikhishelwa amatiye zikhishelwa ihlalo oblanket zihole endaweni engasho ukuthi inesithunzi. Kodwa njenge-MK party senza into ehlule our former liberation movement ANC ukunika abantu bakithi abadala isithunzi abakade babethole kanzima bephila ngempesheni. So basically we are here to bring dignity. Mase futhi siziveze ukuthi siyi-MK party siyinhlangano ezokwazi ukuthi uma ithatha uhulumeni wona wonke umuntu okhona wala eMzansi Afrika abe nesithunzi ahlonipheke ezweni lakhe. Si drive by people's mandate yatholwa baba President Zuma our supreme leader last year ngo-April sise ngo-May ngo-May sise Orlando. But ke okwethu-ke because mina nje ngidila kakhulu nabantu abasha owami ngila to tell young people abala eScourt ukuthi cha asibalibele ayi ngoba sithule besazobona ukuthi bakhona yini siyabona bakhona and they are expressing to me ukuthi they love MK futhi bayafisa ukuyisebenzela. Uzokhumbula usafuna so appointa ke ama sub-regions nama ward ngoba we have regional structure sinayo i-province bekhona ke nationally ke elidwa yithina i-detachment. Kodwa ke I've even told them ukuthi cha ababekezele sizobuya la kuzo-appointwa kahle manje ubuholi be-sub-region kuzoba nabantu abasha aba-vibrant kwa-underground who love the movement. Siqhubeke senze umsebenzi kababa ukuthi sitshene abantu ukuthi abajoyine i-MK yona inhlangano ezokwazi ukuthi ibakhulule